Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле шуд ҳастам ки айни замон шумо дар канали мо қарор дореду видеои имрӯзаи моро тамошо карда истодаед. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман пешакӣ гуфта будам, бо такрор мекунам ки ҳозир ки аз сабаби ҳамин бозору маҳкаманд, ман влогҳои хонагӣ дар ҳамин канал ба навор гирифта нишон додастам, пешкаши шумо кардаистам. Ана мирӯза бинед субҳи мо оғоз ёфт аз анамин агарот, аз анамин чӣ гум ҳавлии ҳамсоя иҷада мо вай омадем, нонпазӣ омадем. Наиҷа бинед нонои мо як партияш чӣ хеле меган пухт шид. Ҳозир бо дуюм вайша мекунем, дуюм пӯстча мечаспонанд, баъд бо навбати дигарон мешавад. Хулоса ҳамҷа ҳамсоё ҳама ҷамъ шидагиянд, як 5 нафар мо нонпазӣ дорем. анами хеле ҳаво беҳад ҳавои хушрӯвай, ҳавои баҳорӣ, ҳама ҷо сабз. ина нонои ҳамсояро бинед чӣ қадar хушрӯ омад, ҳама ҷо сабзи хушрӯ. ва як гуфтам шумо касое ки дар карантин ҳастед, зиқ нашавед, марҳамат тамошо кунед. ана иҷа як ҳамсоямон амин барги зулф аями вай агарот шиндай, мо зиҷаро бо чӣ мекунем, тоза мекунем, субоднек мекунем, алаф бисёр ҷамъ шидай, баъди нон бастан. ана бинед амҷа барги зулф чиндай. баъд ҳамин барги зулф ман медонистам ки бисёр вай дора, хусусиятҳои табобатӣ дора. яъне ки ҳамин кӯдак будем, вақте ки офтоб мебардошт, чӣ хеле офтобда бисёр бозӣ мекарданд кӯдако, мегуфтанд ки сараш агар дар мекард ё мепартофт, чӣ мекард, мегуфтанд кӯдака офтоб задай ё ки офтоб бардоштай. ҳамин барги зулфа тар карда дар пешонии ҳамин кӯдак, дар сари ҳамин кӯдак мемонданд. ана ҳозир боша и ҳамсоя гуфт ина ман қоқ мекунам, баъд чой карда мехӯрем, мешум қоқ мекунам, баъд чой карда мехӯрем. бисёр ваяй нағзай барои табобат, мисол барои желудка нағз будай, барои воспаление, ҳамин хуна гирифтагӣ, ҳама чида чӣ будай, беҳад хуб будай ҳамин барги зулф. ина иҷа дегдон дуюм пӯшта алоша кардан. хеле дӯстони азиз, ҳозир нонои моям мепаза, баъд бурда нонора дар хона мемонему, омада анами гирду атрофи ҳамҷара алафоша тоза мекунем, чӣ хеле меган субҳонникӣ мекунем, шанбегӣ мекунем. анами хеле ана дегдони моро бисёриё медонед, кирта дора дегдони мо. барои ма чанд бор ҳамин нонпазиёмона ба навор гирифта будам. як чиз дига ки влог меган, ҳамин влог касое ки намедонед, влоги ҳамон тӯли рӯз ё ки ҳафта чӣ коре мекунӣ, ҳамонро ба навор гирифта пешниҳод мекунӣ. дӯстони азизи ман, ҳаминро ба назар бигиред, барои чӣ ки баъзеҳо ҳайрон мешаванд ки як бора ман ай абзори ҳамин бору дигар чизо ба нишон додани ҳамин влог гузаштагиён. аҷа мо бинед дӯстони азиз, алафҳоро сар кардем камакак тоза карданша. беҳад иҷа бисёр вай шидай, алаф бисёр буромадай. ҳозир иҷаро ҷамъ мекунем, мерӯвем, тоза мекунем. ҳар сол дар иҷа вай мекарданд, наврӯзӣ мекарданд. иҷа катча дора, тапчанча дора, наврӯзӣ мекарданд занакҳо. имсол аз анами сабаби ки мисол карантина ё ки анамин касалҳо ҳастай, аз анамин сабаб имсол накарданд. ана ира бинед, и аз тарафи қафо агаротай чӣ хушрӯвай, заминша бинед, кандагӣ хушрӯ кардагӣ, тоза кардагӣ бо и тарафам. хеле дарахтора бинед. як рӯзи офтобия имрӯз. мо имрӯз аз соати анамин чанд буд биромадем, аз соати 6 биромадем. ҳозир соат 8 гузашт. барои чанд кас нон баст аллакай. набинед бо иҷада нонои дигар кас. ҳозир нонои моям мепаза.
نمیخواد دوستای عزیز بیاید نانی دگدونی بخوریم. انا تماشابینان عزیز دختری مرا بینید. اینجا در بالکنچه ما اینجا بالکنی خیلی بیرونی داریم. اینجا چی داریم؟ خشتمانم گل داره. بعد با خاک آوردگی هم خاک استفاده میبره و چی میکنه همو گلوشونه. نه دختری ما اومده دخترای ما هر دشینه صبریه مایدکی بیبی جان دویمگی دخترم اینجا بازی دارن. افتابک برامدیم بیرون که نمیبراین زیق شدیان بدن همی بالکنچه براوردم شونه. انا اپا خواهر بازی کرده استیان. یک چیز دیگه دختر رو یا که او شخصایی که ما را تماشا دارید همین با شما یک سوال دارم. همین کودکای شما دیر در چند سالگی گپ زدگی هستن؟ اگر همین کسی که دیرتر گپ زده باشه نویسه. چون که بیبی جانی ما 4 ساله ولی حاضر همین 20 کلمه 25 کلمه را کنده گپ میزند. تمام طبیب برده بودیم طبیب گفته بود همش نقض میشوه خواطر نشویم. بعضا کودک هم خیلی خودش خلاصه نمی خیل 20-25 کلمه گپ میزنه و جمله نمیگویه بیبی جانی ما. بعد همینم زبانی روسی کتی گپ میزنه خلاصه نمی خیل نبینه پوزی کدسیان. انا دوستانی عزیز ایجاده ما چی کدم سلاتی چیگو اواشنوی سلات کردم برای که بسیار فایده داره. از زمین شب روز باید بسیارتر همین خیلی سلات و هم خیلی خورشور ما استفاده بریم. نبینید اینجا در همین کارتوشکا سبزی لبلبو بعد چیسنوک همشه ما ریزه کردگیم. بعد چیسنوک همشه ما ریزه کردگیم. اینجا در مینه از ماینز یک جویا میکنم شونه میشوه سالات. انا بینه اینجا کودک اومده روز دیگه کمک گپ زدن در خلال رسونده استیان. برای مرحمت شما هم کسایی میخواهید که نیز به حد نغزه اینه خورش مانم خیلی تیار شید. از با آش میکنه بگه خوجه اینم آش گفت هوای در وای خلادینی که چی هم کم بود سبزی هم که کم بود ولی گفتیم خیلی آش که خواهید آش میکنیم. از این سلاتی ما تمام شد. از ما آش سر میکنم برای شام از وقت هست باوری دارم که چی میکنم میرسونم تا شام بود میکنم خود کردنم. اینجا در ما چی کدستم آش کدستم چه خیلی که گفتم. ازی راستیگه این پیلتر را گرفته بودیم دگوی ما چیه دگوی آلومینیه هوای بعد داینو توری نمیویه. ازی ما در کسروکا کرده استم با این پیلتر را گرفتن بزرگ محکم شد دیگ گرفتنی بودیم دگوی حوزیره که تگشم خیلی باشه برای این پیلتر ولی بزرگ که محکم شد همین دیگه خریده نتونستیم. ازی باشه همین کسروکات ما میکنم اوقات اوشه میبینیم چه خیلی میویه در وای باشه اوقات را باشه ما در سکورودکا جداگونه بیریان میکنم چیزاشه بعد دایی میگذرونم و اوشه میریزم. ایده باشه ازی اوشه باشه هم خیلی خودشته کرده استم نمیدونم اکنی اوش چه خیلی میویه ولی چه ایلاج دیگه دگ نیست. او دگویی که آلومینیان و یا پایینشون مایده ایده نمیشه پیلتو دا نمیشه و جمع اوشه انداختم از باشه یا بجوشه کمکک برینچه می اندازم بعد خلاصه نم خیل دوستانی عزیز انا بینید آشی مایم تیار شد. آشی ما نغز آمد با فکری خودم خوش رو آمد خیلی میگن یلمان آمد یا که شولان آمد آشی خوشروی هم خیلی وای آمد ریزه آمد ولی کمکک سبزیش کم آمد خیلی نگفتم و همی آش کردنی نبودیم ولی خود اینم گفت با همی که سبزی که
камам бошад хай кардем. خلاصه دوستان عزیز امروزه روزی ما به آخر میرسه. امروزه ویدیو را ما جمع بست میکنم. با کسی پسند آمد نویسید که ولاگای خانگی به شما پسند است که ما انمی خیلی شما در ولاگ خانگی تا انمی بزرگ شده شدن به نوار گرفته پیشنهادتون کنم. سربلند و خانه آباد باشه دوستانی من. بهت شاد هستم که دستگیری میکنید مرا، لایک فراموش نمیکنید و سخنانی بهترین گپ میزنید، می نویسید.